Okay, ukhuluma noJeff Hadebe la eZondi kodwa ekhaya se-KZN. Kenza Sinene. Yebo baba. Yazi ngendlela enikhuluma ngakhona ngihlala ngikulalela ngaso sonke isikhathi uma ukhuluma nabantu ngalesikhathi. Ngendlela okhuluma ngakhona nangendlela enkuluma ngakhona isikhathi esingakhona mhlawumbe abanye abakhuluma isitsonga bazomangala nje ukuthi why ukhuluma abantu abakhuluma isiZulu namhlanje. Kodwa nje ngendlela obeka ngakhona ngendlela obuza ngakhona ukuthi yini into engajabulisa mhlambe umuntu oyindoda ukuthi nje unkosikazi ngihloniphane nje waqeda ukusho nje lo mama lo oqeda ukuphuma manje ethi ukuhlonipha indoda ukuthi nje ube nayo ngaso sonke isikhathi ube umngani wakho ungahambi izinto zama-party ungabi nabangani abaningi ngaso isikhathi abangani bayalahlekisana abangani abakufaka ehlathini abangakutsheli into oyenzayo embi mhlawumbe oyenza ngonkosikazi wakho kodwa wena ube ungayiboni ngoba umngane fanele kutshele ukuthi hayi mngani wami angasuyaphazama manje lapha uzoxabana nonkosikazi okanye uzophazamisana nonkosikazi wakho njengoba sokele isikhathi hamba uye ekhaya ya yabona.